Jero sangat mawawur-awur diolah tulung tiang jero. Tiang atmo sing nih. Sira raga tiang jatmo blegaran ya maine. Tungujang raga jatmo matang idang mai kenis kala kengken lariasan raga di merco padau tiang daen sing moyaso. Lu modal hidup dia. Napi nika jujur sekan padut. Apin liu nawang kekawin, liu nawang isin sastro, mensing jujur pocol. Ngaku awak sakti ngenih papah ni bisa ngeliak, mensing saja mau. Jujur sekan padut. Raga kalpen melipatkan ke merco padut. Ben yang bertugas ya pragat. Tuh jero yang saya raga ben melipatkan ke merco padut diolas. Tiang mabesan ke raga alih jok tungaan tiang alih sentanan tiang urip jok tiang pengengal-engal tiang ambenang. Pidan pemati. Mewenten selai tibang sampun tanam bangken tiada semong anti dangsa tanaman tiada jak godel pisagong ngangon ditu. Dong nak nagih-nagih maben nanti. Pedalam kanu sentano kewah hidup di merjo padau. BBM nek perbarang mal jani. Ajang-ajang uyak formalin perlah ko nih. Ngidang hidup sehari-hari kan bedeman ada. Lain pedakon diaken jeroe. Dong raga kini uyak penanah getih kini ten kayu maduri kengken lat unduk Jero tiang nugas hidup di merjo padau tiang nak senguh ango bisa ngeliak kan bisa gawe. Saya raga bisa ngeliak ken kaden. Nen malu pengliaan apa ni gelar raga lade. Pengliaan api penawengton. Liu macam-macam pengliat ni. Macam-macam pengliaan A. Pengliaan dewa. B. Pengliaan ben melaya. C. Pengliaan keturunan. D. Pengliaan ben meli. Pilihlah B, C, D. Ian pengliaan dewa, pengliaan ulian suecan dewa, rago di jo demen ngeredano, di pura, di semo, di setro, di Marajopati, tongos tengah-tengah, ledang dewa ngicen kesaktian, bisa rago ngeliak, petang-petang na ngipi bisa makebor, ngipi mesiat, ken kalah mesiat, semuanya leketek bangko sebuah awasi ba. Ian pengliaan ban melajah, melajahan nanu tutur kesukseman ayogek dharma wiki, ian meguru, sidnya meguru. Ian pengliaan keturunan ngenawang rago ngelah hodah ngelah dadong ngelah kakek ngelah kumpi bisa ngeliat ada celeng capluk-capluk ada jicing di kambing makiri nyen dadong mati makiri pegat angkih kan yo do pesan nyen yo pa ni bisa makecong pengliaan si rago nenggel-nenggel rago bisa ngeliat Ian pengliaan ban meli si balianan di kudo. Duh, jero maro nika tiang ingat ken. Tugas tiang hidup di merco padau, tugas tiang bajang, tiang nak cantik. Pipin tiang mulus, cungu mancung, bibir mungil, cadik memangi, nyonyo nyangkih bang tiang rengkiang, jet tiang bahenol ketet padat. Mawin deh Pak Agus bos hotel tergila-gila ken tiang. Pak Agus juan ke tiang ken Pak Agus angone tiang somah ben tiang cantik dong di suban tiang nyuang Pak Agus pekerubuk tiang di rumah tangga ngitungin keperluan rumah tangga ngupo piro rumah tangga mengarungi batra kehidupan. Dong di subal atas tiang ngalah panak dado bos kumuh dina tiang hitungan panak doem sing urati tiang ken potongan ken body jek mut ceredrem gelilingan potongan tiang lantas mat dina Pak Agus noleh tiang dong jek berpaling muka Pak Agus jek pragat ngoncreng sedagang kopi di pengkolane Pak Agus lemah pedang Pak Agus ikut tiang sing rungwang jumah cero bangkung put panak tiang jumah kem jenah kenah Pak Agus sejak juahan ke dagang kopi tiang alih hango madu di suban tiang malah madu tiang sing rungu-rungu angol cek pragat tik-tik tundung tiang madun tiagen dop-dop cup-cup kejam kau Pak Agus
Bojane gitu, ulian asah jeneng mati kelawan itu pe jemak tiang panak tiang cenik nika kaput tiang penules galeng melaib tiang kesisin panggung tiang dot ngentung ngawak wirek subola telah rasan pepinah tiang uliak sakit atin tiang etan sipi iya makere nika tiang ngentung awak jerit ditiangken kaki balian lolo doke tiang awak lo ulah pati adane nyen telebok sang yang atmo de kawah jamang ne mai mulih gumah kaki nulungan nyen lo alih awak lo dino gajang klion uwodan abon awak lo nyen kaso putih kebesena engkap anu sabuk poleng mau blongsong kerik entemago katik basi madu abo bedek nyanan bantene kakinya cuma kaki balian gitu nge sampun dino kajang klion wurun tiang meriko dong sampun riko mimi kaso putih keniko merajah rangno gegamaran kuren tiang jek tingkangan tiang betene sabuk poleng niko merajah pang-pang merajah cicing merajah kambing merajah bojong katik basi jak madu angon ngerajah tiang gidat merajah pipi merajah cungu merajah bibe merajah layah merajah gigi merajah nyonyo merajah pungset merajah kayang ke gempol jit yang uri rajah ke jero balian demen balian dingin awak cangne gini bersin tahan sih cang dugo di balian gitu dugo benda di balian gitu untuk man ngurik gempol jit man bojane gitu iya suwun nih ke tiang raja ke orangnya tiang mulih kan jero balian dong ngantek cuma dewa ratu jek nyungsat matan Pak Agus tiang dop cup kan Pak Agus madon tiang cek tunduk kayak nyak ya sampah tango saktin jero balian itu dong ring sekat nika sampun jero tiang klikaon sing idang ngoyong juma jek panas baro awak tiange di jojo pisagong lah gedang renceng tebane kemo tiang selat-lelek melalui kami tiang mekaman tapi ben puane dajan omah tiang lah panak cenik panas baro awakne kemo tiang melalui ado sing nak nakon tiang iseng silap-silapen tiang pabahna ben telune ngesek-sek panakna jero diolas tulung njep tiang senitang tiang nangang sakit atin tiang ini panas baro tiang sing hali gai pecah nulungnya cang aja gempol jitnya keren baliannya ngurik tuh yang baliannya ingin tulungan kini bunyi coba bahagian sang yang widi sang yang titah belekat dari jelmo dari manusia ben memburi capluk-capluknya kini sana neng karmo adalah ada pahala sana neng perbuatan ada hasil tandang laran bos sing gugo bocang bakal nulung nih tugas secara penting doa